Yesu urihagije mwami wihagije ya bakunzi ba MGR online TV turabasuhuje nanone nkuko mutumenyereye umunsi ku munsi twazanira ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi twazanye umukobwa hano tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, muraza kumenyaho byinshi. Ariko mbere yuko tugiye ibintu byinshi tujyamo, ndagira ngo mbanze ngusabe wowe ugiye gufungura iki kiganiro cyangwa umaze kugifungura aribwo bwa mbere, banza ujyeho hasi ku kabuto k'umutuku ukore subscribe, ukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro dukora bijye bikugeraho umunsi ku munsi nkuko bagenzi babikoze. Dufite abantu benshi badukurikira mu Bufaransa, turabashimira cyane. Belgique, Canada muri benshi, ndetse no muri Maputo aho tubarizwa, turenganyije mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi badukurikira ku mubare mwinshi cyane. Ubwo rero turabakunda kandi tubabwira ngo abantu b'abagabo kwa mwahisemo gukurikira MGR ni ibintu by'agaciro kenshi. Turi kumwe rero n'umutumirwa hano, nagira ngo tumusuhuze ndetse tumwakire mu kiganiro. Turakwakiriye. Murakoze. Biteze. Ni byiza. Turi kumwe nande uyu munsi? Ya, muri kumwe na Ines Manirabaruta Just. Manirabaruta Ines. Abenshi bazi ku mazina atandukanye. Tubwire yose amazina yawe n'aya y'ukuri. Amazina yanjye y'ukuri nayo nyene nababwiye. Manirabaruta Ines. Okay. None ayandi bakuziho? Ya, harashwa abazi ko nitwa Karine, kuko hari amafilime amwe amwe ngenda nkina, Jennifer, hari amafilime menshi nyene. Aho umukinnyi wa filime? Ya. Ubwo banzi ku mazina nkayo umuntu umwe wese rero ashobora kuba yararavye filime mu nzira ndende. Example, mu nzira ndende bazi ko nitwa Karine. Abenshi rero bampamagara Karine, hari n'abandi bampamagara Nene. Nene rumva ni izina ryo muri Kariti. Okay. Hanyuma ubwo ni Ines, Nene, Manirabaruta, turakwita izina rije ako kanya ubwo nta kundi. Hanyuma rero iki kinyamakuru cyacu akenshi twibanda kuyoboka Imana. Bivuze ngo ikintu tugiye kuganira cyose turabanza tugasenga, kandi umutumirwa niwo dusengera. Rero dusengera byanga bikunda. Urasenga uko byagenda kose, ntabwo dutangiye ikiganiro tudasenze. Nimba uri umusiramu turaguha umwanya usari nta kibazo, ariko usenga cyangwa ntabwo usenga. Oya, nta muntu aba adasenga. Si kugira idini ryawe ni irihe? ubundi jewe ndi mu Pentecote. Ariko abapantekote baragowe koko. Abantu mwese mwananiranye muri abapantekote. Ntabwo twananiranye, turasenga. Ko dusengera dutangire tuganire. Okay. Ndagerageza ariko kubera ko nawe urazi ko ndahazi. Gusenga ni ugusenga. Okay. Dusenga. Twagushima Mana wera, nawe n'imbabazi, wenyine impuhwe, wakoze kuturinda kuri uyu munsi tukaba tukiri bazima duhumeka impumu z'abazima. Ni ku bwawe Mwami Imana, si uko twari beza, si uko twari dufite ubwiza kurusha abandi bose, ni kubw'imbaraga zawe. None Mwami Imana, tukoreza ikiganiro tugiye gukorera ahantu abari budushoboza mu magambo yose turi buvugira aha ngaha, utuje imbere ndetse Mana twasame ariko wowe wivugira. Nizeye kuri Imana kandi ugiye kubikora, ugiye kutuje imbere. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye muri bike byinshi. Amen. Mbere nyamara uzi gusenga. Ndagerageza. Mbese ubu ugiye kwasama Imana yivugire niko uvuze? Kubera ko numvise ikiganiro nyene, tugomba kwiyoboka Imana nawe urabyumva. Gasama yivugire rero. Okay. Uri iravuga. Egishobora. Hanyuma naho turaza kwagera tuvuge ku buzima bwa Gikristo. Hanyuma Karine, Ines, Manirabaruta ni muntu ki, yavukiye hehe? Njewe navukiye i Burundi. Gace kitwa ngo iki? Ndabona wanakambaye akantu k'Abarundi. Ya, akanyana urumva nyene katuranga, ubundi ni nk'akaranga muntu. Niyo ryanga muntu. Okay, wavukiye hano hitwa? Navukiye ahantu bitwa Muyinga, ariko nakuriye i Bujumbura. Bivuze ngo Muyinga ni mu cyaro?
ubwo yise uvuge Bujumbura vuba vuba no nakubajije ntago ari uko nguko bivuze navuze aho navukiye ariko wavukiye sinahabaye cyane ariko ni mu cyaro oya si mu cyaro ntago ari mu cyaro mu mujyi ni mu mujyi hari umuriro buri kimwe cyose ubundi njye nakuriye kuri kaburimbo naguze amazi amatara ibyo bintu nakuze ndabibona ntago ari ukuvuga ngo nabibonye wa mugani hanyuma wakuriye mu bana bangahe uvuga n'abana bangahe mu rugo turabana 10 uri wa kangahe wowe njye ndi bucura mu bana 10 niwe bucura turabahungu 5 n'abakobwa 5 okay kore bucura yeah yewe nise nkubabarira ibintu byose muzo ndakubabariye ubwo uri bucura mu bana 10 ndakubabariye burya si wowe okay kubera iki ndakubabariye nyine hanyuma ufite imyaka ingahe njye mfise 22 ans Bendaje ni kangahe 22 oui wavutse muri Amir 989 ariko atubwiye ikirundi twe nta gifaransa nukuri birangora pe ngo mu gihumbi kimwe n'amajana 1999 ngo wavutse uri n'uwavuba bya hatari hanyuma ufite ababyeyi bombi oya papa yarapfuye mfite mama murabana ubu ndi hano nawe urabibona ariko mama aracyari Burundi bo kuki wahisemo gusiga mama mu Burundi rero kaza kuba wenyine oya ntabwo nahisemo kumusiga kandi ntabwo namusize arabizi sometime mujya ndamugera ariko nyene nawe urabizi by'ubuzima ubu niwe waje gushakira abana 10 ubuzima se ntabwo naje gushakira buriya bavuga ngo batera amagara abantu 10 hejuru mwese agasamaye wowe wasamye yawe ntabwo nagiye gushakira ubuzima abana 10 ushobora kuba nari ndi kwishakira bo hanyuma hano wazanye nande sasa ubana nande mu family baba hano uri kumwe nande ya ahangaha mbana na mukuru wanje nazanywe na mukuru wanje usibye ko mukuru wanje ubu ngubu ntagakira ahangaha yaragiye ubona nande so ubu ngubu mbana na mukuru wanje n'umukuzine n'umwana mukuru turi benshi ntago bibana oya ntabwo nibana Imana ishimwe hanyuma umaze igihe kingana iki ntahine basi imyaka myinshi ngiye imyaka 4 mapoto ya 4 ans hanyuma Mozambique ubayeho uti urakora uriga ukimeze ndakora nose Mozambique ubaho gute udakora wowe wiga oya siniga urikorera cyangwa ukorera abantu oya ndikorera kandi nta nubwo nigeze nkorera abantu kuva navugana muri Mozambique uri umukire mbese sindi umukire normal ibyo ni ibintu bisanzwe hanyuma ukora iki nawe kusanzwe ubizi bya maputo ni commerce nta kindi kintu umuntu yakora ucuruza iki imyenda oya ntabwo ncuruza imyenda njye ncuruza izo ubundi byarananiye n'ibigenda nta nubwo nayo nshobora kubicuruza ucuruza inzoga yes bo hanyuma uvuye Bujumbura rero ugeze Mozambique wayibonye gute niki cyagutunguye muri Mozambique kitari Burundi hanyuma ubwo ucatse kuvuga ngo umuntu uri Burundi utaragera Mozambique amubwira ko ari difference iri Bujumbura na hano Maputo urumva difference iri Bujumbura na Maputo ni nini cyane ni bihugu biri très différent ntago bisa urabye Mozambique ku mibere biratandukanye sinzi wowe ushobora kuba ubona ubuzima bw'i Kigali n'ubwa hehe muri cyo kimwe ariko je nabonye butandukanye kubera ko icambere hano urabye iwacu karebana hano duhereye nko ku mibere kuri commerce urumva ahangaha abantu benshi urabibona aba étranger bahari bakora commerce urumva ariko iwacu commerce ni ikintu kikiri down cyane kiracari hasi ubucuruzi ntabwo bugenda cyane ntabwo bugenda kandi urabye n'amafaranga y'iwacu aracari hasi biri difference rero na temperature urumva rero nawe urazizuba jyaga kuntu ritwika ntabwo bisa hanyuma ubwo umuntu uri Bujumbura ushaka kuza Maputo wamubwira ngo aze yiteguye ko ubucuruzi buzagenda neza ariko izuba rizamutwika ko yes nabimubwiza ukuri ahubwo ubirabye nawe twaje hano turi abazungu ariko wari inzobe mbese iyi ngi apayiriya nawe utegereze waje kuba umusudani ryari turenze n'abasudani ari izuba riragutwika ukibaza noneho ko ryamanutse hanyuma mu gihe muri part time yawe mu gihe utarimo uracuruza uri kuruhuka ni ikihe kindi kintu ukora oya urumva iyo ntari gucuruza ushobora no kuba mu rugo nkaba ndasisitira nawe urabyumva
nta kindi kintu kikokipa cya buri munsi ikindi kintu kinyokipa urabizi niyo nibyo bya film uretse ko uri umucuruzi ukina na film yes okay nta kindi oya nta kindi tukajya gusenga ibintu nk'ibyo nyine ubundi mu buzima umuntu akora ibintu byinshi ntabwo ushaka kubidondagura ngo bimare hanyuma weekend yawe imeze ite reka dufate samedi dimanche abameze ni iki kiranga inesi muri weekend ubirabe kandi nutubwira wibuke ko abantu bari kutureba la majorité barakuzi yes nanjye no mbajije bari ikigo kiranga nene muri weekend nanjye mbiseseka kubera ko nahise nibajira ko abantu bose bari kutureba banzi urumva njyewe ariko dimanche pe ariko samedi kudi dimanche yes sindi kudi vuga neza kimwe samedi na dimanche niki kikuranga samedi yiwanje ikintu nkunda JP ndakunda kujya party urumva kujya party ubwo ni kujya party urumva enjoy just enjoying urumva samedi nene ushobora kumusanga bayro samedi rero ushobora kumusanga tetreje urumva aha mbese mukabari kuko ndakunda kujya out cyane nibyo bintu byanje urumva cyangwa ukasanga Costa di Sol cyangwa ukasanga Sins nawe urabyumva ariko dimanche cyane nshobora nyine no kuba nibereye home nkifatira agacupa kanje nkasishtira sinkunda gusohoka ariko sexta sábado vendredi samedi bandi gutwika uri home kabisa bandi gutwika hanyuma iyo tubwiye ngo nkunda kwinjoyinga ni kwinjoyinga ubyita iki kwinjoyinga iyo winjoyinze nyine ubakoze icyo nyine nakubwiye ngo ni kuja out enjoy yanje mba numva naja out nkagenda nk'ahantu nyine nawe urabyumva ukajya nk'ahantu hari akabari keza kavepi ugafata icupa rimwe ukarinwa nimba ari ako ka pochette ukakajya urumva ukaganira n'abagenzi mbese sometime uhuriramo n'abantu mwaherukana kera urumva mukaganira haba na music mukabyina ubundi hakagera amasaha yo gutaha ugataha ukajyamo ubwiye niyo samedi yawe yes nyuma dimanche nyine ndaguma mu rugo nkunda kunywera mu rugo ushobora no kuba mfite abajama nyine nkababwira muze mu rugo ne dutwike tugatwika dimanche yose naniwe agataha ubwo indi minsi nyine urumva tukajya mu mirimo kuwa gatanu cyangwa uhera kuwa gatanu nakubwiye vendredi na samedi dimanche ukirwa sexta sábado aba ari minsi yo gutwika ariko domingo umunsi wo kuguma mu rugo nyine ukaruhuka ubwo nari nshizemo na vendredi kugira ngo numve ko byibura umusilamu kuko wavuze kwa gatanu numva nuvuze kujya gusari kwa gatandatu numva mu adivenuriyo ku cyumweru numva muri gahunda zawe z'umunsi nagusenga kurimo uteraniranye urabye ibintu byo gusenga uho banafunze oya tuvuge batarafunga umva najyanye n'igihe kubera ko ubu ngubu urabizi abantu bose bajyanwa n'ibigezweho reka dufate batarafunga wasengeraga batarafunga nasengera Coca-Cola ariko kwa mamana itorero ryitwa ngo iki naba nkubeshe kabisa hano amatorero ya hano mbona senga ushobora no kumara nkajya jopari nkinjira mbese usengera ahantu utazi n'izina jewe ubundi nishizemo ko abantu bose numva ari abarokora bari abapantekote kubera ko iwacu urabibona nta masengero menshi hari abadiva abavivante amasengero makabaho ariko hano urabizi hari amasengero menshi umuntu wese urabizi amatorero ahari pe mbese uri umukristo wa papa mana nta yindi sengero ndinjira nkunda gusenga umva nyene nabaye umukristo wo kwa mama usibye nyene nagiye ndanabivamo gahoro wabivuyemo sinabivuyemo cyane naraguye kubera ko mbere nigeze no kuba umuririmbyi nari n'umuririmbyi pe hehe aho nyene kwa papa mana wabaye umuririmbyi we cyane igihe kinini nese wakushijwe n'iki ntago navuye nyene hari ibintu nagiye shira ku ruhande ibintu byo kuririmba ibintu byo kwitanga cyane nyene ubu iyo mvuze ati shobora nka dimanche imwe nyavuga ati nzaja gusenga ndagenda nkicara mu bakristo nyene nkicara inyuma nkumva ijambo ry'Imana ubundi nkitanga ariko ntago ninjiramo nyene nkuko narindi mbese urahagaze ntago wavuye ndi nyuma ntago bashize ibaruze tubwiza ukuri
waraguye cyangwa ntiwaguye? Sinaguye komtel bako yaba naraguye komtel simba mvuga ngo ndagiye naho hantu ngo nicare ngo numvize n'ijambo ry'Imana aho ndagenda nyene nkicara ariko kwicara imbere se nshobora kubera iki? Abanyere barasaza bazi ko ndi umukristo bambaza utubazo twishe hari gihe bagera muri tempo yo kwakira abashitsi bageze muri tempo yo kwakira abashitsi nyene urumva shoboye ati hari n'umuririmbyi wacu twari tumukumbuye cyane urumva maze nka desomene utinjira mu rusengero bikaba bigutwaye iki? je simbizi buri wese afite umutima wiwe ubwo umutima ugucira urubanza Jemba numva umengo nyene numva vergonye ukuntu umutima ugucira urubanza hanyuma ni iki wishinja nk'ibyaha uzi ujya ukora ni nk'ibi? Ibyaha nzi nkora mu buzima bwanje nyene ibyaha umuntu aba akora ari byinshi ntabwo nta mweranda bano kuri rose nka bitatu wenda binini bikuru cyangwa ukunze gukora kenshi byatumye wumva wava mu rusengero burundu. Oya ntago ari ibyaha byankuye mu rusengero n'ukuri ntago ari ibyaha ukuwemo ni iki sasa? Ni birebire sishobora kubivuga byo umwanya turawufite nta kitwirukansa. Wavanyemo n'iki no mu rusengero n'iki cyagukuye? Barakuvuze umuntu aba afite ibintu byinshi nyene duhe nk'urugero wenda nka tubiri gusa uvuga ngo ikintu cyabaye intandaro yo kuva mu rusengero ni iki ngiki? nyene ubiravye biragoye ni iby'indani ubundi sishobora kubivuga n'ibanga pe. Ariko uremera ko waguye? Nakubwiye naguye ko sindashika hasi naguye nyene uri hagati hari ukuntu ngwa cyangwa ugasitara. Go basi ubwo tw'inyamakuru upfa kutubwira wenda nk'ibintu nka bitatu uzi ujya ukora ukavuga ati ndabizi ko imbwa ari ibyaha ko umuntu wabaye umuririmbyi rero byose azi icyaha n'ikitari cyo. Ikintu shobora kuvuga ngo nyene cyambere harakantu nje ndabisanga geso pe ageso nkunda mu bintu byanjye nzinzi ikintu ushobora kuba nshaka ko imbere nari umurokore cyambere sinanwa inzoga urumva ntabwo nanwa pe ariko ubu ngubu ndana ariko nyene nubwo tunwa turabizi ko kunywa ari icyaha uranywa kandi cyane. Oya ubirebye je sindanwa inzoga ngo sinde nyene ngo numve ngo nasi. Oya iyo umuntu mu ndanwa pe muri quartier yawe iyo uvuze ngo Ines bahita batekereza icupa ry'inzoga. Oya ntabwo bahita batekereza icupa ry'inzoga. Nibyo uko niko nkukuri nkubwiye. No ntabwo bahita batekereza gusa kunywa pe ndanwa cyane. Unabirabye nje nkunda n'inzoga yitwa light. Hari umuntu ashobora kubwira ati nene wawe ndakunda light ukabaza ati nene ari iki aho ugahita ukubwira ngo nene wawe ndakunda light. Imagine c'est-à-dire ko aho kabisa ndani nk'ibyo biri mu byaha nkora. Yes. Hanyuma ndagira ngo duse nkaho usubira inyuma gatoya cyane umunsi wa mbere wanyweye inzoga wazinyweshejwe nandi byo byagenze bite? Umunsi wa mbere nanyweye inzoga nazinywesheje nawe kumwe n'abagenzi banje no inshuti. Inshuti zanje hari muri vacances ntabwo twari ku ishuri mu majambo make. Hari hano mapoto? Hari hano mapoto. Kwa ko nje naje muri vacances nagize nani mvuye ku ishuri ne nza muri vacances nyene nibirebire bya histoire uko nguko. Rero hano ndahasanga abacuti banje uko nguko nyene nanje nari nk'umurokore nawe urabizi byo barokore arambwira ngo dusohoke turasohoka dusohotse nyene bose barabaza ufatiki bose baravuga jewe mva mwende umuntu umwe nabuze ndanwa ko bose bandebera rimwe ikijisho urumva banje barambwira so ibyo bintu wihaye wabisubije mu Burundi ugiye kuza hano muri Mozambique ntago mbese harimo n'abaririmbyi nyene banwa bihishije bari benshi mwaririmbanaga. Rero nyene barambwira ngo nwakamwe nyene mbonye bandemera ngari mumpe ndakanwa ariko umunsi nari agacupa kamwe naraye ndihoro kabisa. Wahise usinda ubwo? Yego agacupa kamwe ka light. Utangura kuri kamwe umunsi ugira kabiri numva nyene ko uwo munsi naraye meze neza pe. Tuzoba ko ijoro warayanyweye inzoga niryo ryakubiye byiza kurusha andi majoro. Oya kuvuga ngo ryambere byiza kurusha andi majoro ariko ubirabye
sinzi ukuntu naraye nta inkomodo nijoro naraye neza kurota ibintu bibi kiki nada wowe ushobora kwibaza ngo ni kubera ko ndi umusinzi sibyo ahubwo ntabwo ari kubera ndi umusinzi gusa ubirabye ariko urabyemera ko uri umusinzi sindi mwindani uremera ko uri umusinzi sindi umusinzi ndi hagati ndahagati bo watubwiye ko sinda umva nyene sinzi ukuntu no bigusubiza nturasinda na rimwe maze gusinda rimwe ari kuri boda. Okay, watubwiye ko utangira kunywa inzoga watangiye ngo rimwe bugacyo ugafata tubiri ngo ugeze kuri tunganye ibintu birakomeye niyo weekend yawe nyine uba winjoyinze umva ubu ngubu nyene namaze kumenyera ne hari igihe ninwera amarura biravaranya ariko turi kuvuga izo usanzwe unywa normally oya ndamara nk'akayembanaje ambaraje bari muzingahe seje kamwe kamwe jewe sinywa inzoga nyinshi cyane mbese ubwo dutandatu ni dukeya ku bantu kuko hari group ushobora kuba ndimwe ne ukabona abana kabisa abana ikasha kurenza ikasha no kuduga hari abazibasha ariko ngo umuntu unywa inzoga nyinshi ngo niwe ubutwika koko oya aba ari umugabo bivana nuko zinwa buriya n'inzoga nasanze bivana n'umutwe hari umutwe ushobora inzoga n'undi ashobora kunona tubira agahita asinda ako kanya ariko hari undi muntu rero ayinwa pe akavuga ati ndayibabaje hanyuma ndagira ngo tugereranyize ubuzima bubiri hari ubuzima bwa mbere utaranywa inzoga ukiri umuririmbyi ukiri nyine wa mwana wo mu rugo hari n'ubu buzima none watangiye kunywa inzoga aho wumva biryoshye n'ibihe biragoye ibyo bintu kabisa byose numva biryoshye ariko ntabwo byaryoshye ntaratangura kunywa inzoga numvaga ameze neza n'ubu ndakanwa numva kabisa nta kibazo donc wanywa utanywa na different c'est la même chose hanyuma muri societe ubona uko wafatwaga mbere utaranywa inzoga n'ubu ngubu ari kimwe harimo different aheza ni aheza aho wafatwaga neza since umva kubanwa urumva buriya uko wowe uhinduka ibyo ukora ugira abagenzi bashasha nawe urabizi ntaratangura kumva nari mfite abagenzi b'abarokore bamfataga neza ariko ubu ngubu babagenzi nabo mfite dusangira icupa babona ko ndi umwana mwiza nawe urabyumva wapi ndi kuvuga muri societe mu bantu en general atari inshuti zawe muri societe aho ubu nufatwa neza yes muri famille mu bantu oya nawe urabizi famille nawe no kugacuba nyene aho nafatwaga mbere ni mbere nibwo wafatwaga neza ntago ari nk'ubu ngubu kuki wahisemo rero ibintu bizagukura ku nshuti ntabwo byavuye ku nshuti habaye impinduka ariko ntabwo byavuye ku nshuti ndacyari nyene baracamfise ndi wawe ariko agaciro karagabanutse nyene nawe urabyumva kuva aho utangiriye kunywera inzoga muri ubwo buryo ntabwo by'uregreta nta kintu uraregreta wenda uvuge ngo nagerageje kuzivaho byarananiye mumfashe mwa bantu ngo bahita baguha n'umuti wo kuzivaho ubirabye hariho nabo nyene tuba twarakuranye batigeze bazinwa urumva ne kandi benshi tuba turi kumwe nka example uramubona nka keke tuba twicaranye turi kumwe tugendana we ntigeze n'inzoga tuvuga ngo twarakuranye ubirabye nyene sometimes nawe mbwira nene wahebye inzoga ariko hayigenda zeba nka nseme nkavuga ndahebye ariko bari racari hari agacupa nkavuga ati romba arapenda mbese ushaka kuzivubika ntibishaka gukunda hari ibintu ushaka kureba nyene simbizi buriya hari igihe nimwe ifatira umwanzo ninumva nyene burya hazogera igihe ndaziheba ariko ubu ngubu ntabwo urakomeje mbese ntabwo ndi kubyumva uzazinywa koko sha naba nkubeshe ngo ndagiye kuyivaho aka kanya ni bya bindi umuntu yibeshera hanyuma iyo uri kuyinywa se uba wumva uri gukora icyaha cyangwa ntacyo bitwaye oya ubu ko nabimenye mba numva atacyaha ndi gukora kuko wabimenyereye ariko mbere nkiva mu kirokore numva abantu umutima waranja nkabyuka mbese nahora ndyama nkabyuka saa 2 nkabyuka saa 12 nkatekereza ibintu byinshi
nkarogereta ne ariko ubu nyine mbona ari bisanzwe. uzi icyo bisobanura si cyo ngicyo kera ukiva mu barokore utarabivamo burundu kugeza uyu munsi wari ugifite umwuka wera. Ubu rero umwuka wera yarakujugunye, niyo mpamvu umutima utakigucira urubanza, kuko umuntu umutima ucira urubanza ni umuntu ufite umwuka wera. Ubu rero umwuka wera yajugunye, urumva tutageze kure. Si ukubwira kure iby'isi biragoye nta wamenya amasobanuro yabyo. Iyo nimba u Rwanda nyine umwuka wera waraje yose ntabimenya ko ese waziretse muge ntabwo ari none ntiwarwara warwara n'urumogi bararureka. Tugushakira umuntu uri kudukurikira agushakira umuti uhita uzihurwa, uzabemera kuwunywa? Urabishaka kuzireka? nabanza ntegereze nka deza kumbwira none abanza kureka mbese uzinywa imyaka 2 neza niba uzafata umwanzuro wo kuzireka. Yesu aje mu gitondo. Yesu arega nk'abasinzi aradukunda. Yesu yikundira abasinzi. Oya Yesu yavuze ngo yaje kugira iki harya ushaka inama yazimiye none yantumye ngo ushaka yagutumye kunshaka rero kunshaka ntabwo ushatwe nakubonye. Inzoga zireke nyemerere kuri kamera ko zivuyeho undi hashye. Nkunda kubesha nazo wareka kubesha byarananiye ntabwo ari utugeso twanje cyane. Pasiteri wese azi kuzinywa ni Manuel yaryo Papa man ubwo ni Papa Manuel. Papa Manuel oya ashobora kuba byumva nawe urabizi ukuntu inkuru ziduma babyitwa ngo kudumisha inkuru. Bashobora kuba bazidumisha akavuga ati ne twamubonye hehe wakora kekekene akabyumva ariko ntacyo yahindura yumva ni pastor. Hanyuma nyuma y'icyaha cyo kunywa inzoga wishinja ni cyo kindi cyaha uzujya ukora cyatari kindi cyaha nyankora ubundi hari ibyaha utagomba kuvuga. Njyewe urabona ukuntu umeze ndabizi kwihana no kwiyeza urumva oya ntabwo uri kwihana ariko hari kuvuga ibintu uzukora. Ndi kuvuga ibintu by'ukuri mbwa hari ibyo ntashobora ukora hari ibyo ntashobora kuvugira hano n'ibiki kese turi nk'ahantu turi babiri nkabikubwira mu gutwi nkakongorera nyongora nite mbivuga urumva nakubwira ugahita ubivuga sishobora. None ko abantu bagiye kubyandika muri comment bagiye kubyandika muri comment munyene muri comment urabiza abantu nabo baravuga bashaka no kumbeshe nimba utakivuze nimba ushaka ko batakubeshyira kivugire. No icyo bandika cyose rero hari ibintu bitwa ibintu by'umwihariko mbese ni icyaha gikomeye koko. hari ubundi icyaha gikomeye ni iki icyo nyine cyakunaniye kuvuga. hari ibyo ashobora kuba mvuga nyine ntinya ngo leta ihita iza kumfata aka kanya ikajya kumfata wishe abantu oya nyine nibyo ndavuga nta byaha by'umwihariko biri kitubwire ni kiretse icyaha akandi kageso mfite njyewe nizi ko kubesha ntabwo kihorera ntabwo kihorera kuko batangiye kuva mu kiganiro gitangira utubeshya ntacyo kihorera ko twashaka cya kindi gipima nk'ibiro. icyo cyaha wowe ushaka ni iki ndakubwiye ngo narishe nishe oya ntabwo wishe ndakubeshe se ntabwo wishe ahubwo ndakubwiye ngo mfite icyaha cyo kubesha nongere mwe nyine ko ndamubeshe biri ndakubesha. hanyuma nene reka tunaganisha ku musozo. Ufite sheri fiancé cyangwa boyfriend uko bamwita kose? Mfite sheri nawe urabyumva mfite umu boyfriend. Abahe? Ntabwo aba hano aba hanze y'amafoto. Abanze y'amafoto yitwa nde? Ibintu byaragoranye mu kikirazira gukubira hano hari abakobwa bari hano hanze ushaka twumva ngatanga adresse akaba ari genda mwitanga. Oya nutubwira haba ahubwo tubwira izina gusa rimwe. Oya sinshobora. Cyangwa ufite benshi baba hanze? No ntabwo mfite benshi ariko nje ndamuzi nziko icyo nemeye so nuko mfite boyfriend noye. Tubwiye akazina ke ko binatwika. Sinshobora. Gusa ukuntu biri romantique yahita nezerwa yahita guhamagara mu kiganiro. Mwihorera. Cyangwa ni benshi? Arabizi oya si yo ngiso nta mfise je. Uzi icyo nekereje se? Cyo kuba nekereje ko ushobora kuba ufite benshi hanze y'amapoto. Ukaba watinye kuvugamo umwe ngo ndataraka. Oya. No. Nawe arabizi. Umwe gusa. Nawe ndabizi hari ari kunyuma. Yahise yimenya kuko arabizi ko ndamukunda. Hanyuma se ngo uko bagabo b'amapoto bamereye nabi.
warangiye ngo wazisenye koko ngo nta makuru ari ku muhanda turi kwiyumvira waranga abagabo bubatse ubuntu bw'ubusore ngo ntago bwiteze ngo ndabagize iki ubamereye nabi ngo wazisenye koko wahereye ku murongo uri guhera muri zone ku yindi zone bose bavuze ngo abagabo bose dusigaye tugenda tubamenya nawe urimo haje nawe urubase kandi cyende umunyamakuru yo ubwo none se urumva nagutinya ko ari umunyamakuru mfata n'abagabo babandi kuki se wikundira abagabo tudakunda abasore bose abagabo nkunda ni bande niyo mpamvu ndi hano ndi kukubaza ubwo n'ububeshi je nta bagabo b'abantu nkunda nta uzimamva ari ububeshi nta n'umugabo w'umuntu je tujye tugenda umuraza n'umugore yambona ngo je ngo nagendanye n'umugabo wiwe sha namuha liberté tutabikora icyo sha kuko nje ndubaha umugabo w'umuntu mu buzima bwawe nta mugore n'umwe urakwiyama ku mugabo nta n'umwe kuva nakagera hano muri mapuro ninjye wa mbere ubyumvanye nta muntu ndigana nyumbwiye ngo wa mukobwa ngo ndakwiyamye ku mugabo wanje cyangwa ngo wa mukobwa we keke nada iyo nkurusi ninjye wa mbere ubyumvanye narabyumvise ariko nta mugore aranyiyama unyemereye kuba byumvishe byavuye kuki urumva reka nkwereke mubwire hari ukuntu njyewe nshobora kuba ndi kumwe n'abana b'abasore bakiri bato oya abagabo vuga abagabo tuba turi ensemble urumva ugasanga harimo nk'abakobwa babiri urumva ariko aho ngaho na boyfriend wawe arimo avuga ari okipadu tipu mwagiye kwienjoyinga mwese urumva haza nk'umuntu arenganya akabona mwese muricaye agatekereza ibindi agahita ahitamo wowe mu bandi ashobora no guhitamo uriya wundi turi kumwe naguha example dushobora kuba turi babiri agahita yibaza akavuga ngo nene ari kumwe n'umugabo wa naka urumva nibyo aba yibagije urumva agahita agenda akagira publicité kandi haba hari abantu benshi ugasanga yabonye mwejewe gusa agahita avuga ngo ewe ngo muzi n'inkuru ngo nene ndamunyuzeho ari kumwe n'umugabo wa kanaka ariko ntaba afise amakuru ashishoye nyine avuga ati ndisiye bari kumwe nawe abantu urabazi ko bameze hanyuma reba muri kamera ngiriya ukatira abagabo bose koko bamwe bajya kwiyitirira bavuga ngo nene n'uwanjye abagire ngo n'undi munsi mutagira ngo ngewe nkunda abagabo wa mugabo we nimba uzi ko yanakubeshye akagukunda aragukatiye mukatiye no nta n'uwuhari se ndakatira reka twimagine okay dufate tipu imagine ko bahari undi wakatiye njyewe pe mumbabarire ndabisabye umuntu w'umugabo w'umuntu azavuga ngo jewe nene ngo turi kumwe monkero sinshaka simari kabisa nimba rero tugira iki duhurira mu muhanda twaramukanya ariko uwo muntu yanavuze ko nje yambonye ndi kumwe n'umugabo w'umuntu yarambesheye akusura komeje koko nyene yarambesheye wese ushaka mbigenze gute kandi uzahoreho kwishyura inzu barakwirukana mu nzu y'umuntu ibyo bintu ntabwo biba nta mugabo w'umuntu yagishira inzu ngo ndabyemera nibyo bo hanyuma watekereje gukina filime gute sasa byakuje muri hari ubundi gutekereza gukina filime ntabwo byanjemo nonaha kubera ko nkiri umwana buriya ushobora kuba uri n'umwana ukaba ufata balo urabona ushobora no kubyo umwana cyangwa nk'ufite cyangwa ubona abana ugafata balo umwana wawe ukabona ati umwana afite impano yo kugira iki yo gukina filime ubundi ngiye kuva nkiri umwana ubundi ikintu bakunda kumbwira kimbere cyane gukina komedi bambwira nene wowe uzaba umukomediyene kubera ko n'amaetablissement yose nagiye nigaho ibigo nagiye nigaho nari umukinnyi wa komedi n'ibintu by'amateatre nyene sinari bwagira amahirwe yo gukina filime urumva rero ni ibintu byari bindimo kuva nkiri umwana yewe aho kubujya nigenda mbona ni buke yere bizatinda bigeraho inshallah bo hanyuma dufashe dufate iki kiganiro nka part 1 tuzongera tugushake dukore part 2 tuvugana no ku rugendo rwawe rw'inyaruko rwa filime no star bwawe unadukorera ka sketch gato byukina ariko reka dufite nka part 1 hanyuma umuntu ashatse kugukurikira ashatse gukora film ukinamo yagusanga hehe hanyuma unatubwire badukore subscribe kuri MGR online TV okay